Бізге пек қиын, ама біз оғге илерілейміз. Кечкен апта девамында Украинаның да 1000 квадрат километрі ешғалжелерден азат етілді. Полис сөзлерінен Украина арби құбетлері баштабының команданы Валерий Залужный өз ресми сайфесінде язды. Украина байрақлары кенеді Харьковның Изюм районының Койве шеерлері үзерінде елпірей. Шу сырада Купрянска алып кеткен елда. Ол логистика үшін мұйым елдыр. Пане президент, пане командуючий, місто Малатія, Харківської області, взято під контроль. Наказ виконано. Молодці, хлопці, господи, у нас оладі. Все добре, все добре. Молодці, молодці. Ми коліну пели в подвал сьогодні. Дякую вам, дякую. Півроку молилися, щоб ви нас скордилися. Сил не було. Баштапта қайдеткенлеріне көре, азат етілуіні аман-аман ярым ел беклеген ерлі сакенлер баяғы ярдым еті. Уч күн девамында Украина арбилері 50 километр оғгейлерілі болған. Бұнен берабер Деңіштіру фондына толдыралар. Қачып етіштірмеген рус арбилері есір алына. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Так, протягом доби відзначено понад 15 таких випадків. Эрборт Кленген Украина байрағы үшін президент Володимир Зеленский минедарлық білдірді. Президент мемлекетінің арби құбетлері елбасшыларының топлашуында Украина майжелері керек олған шейінен темін етілмесі аққында айтты. Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту і захисту наших людей. Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу. І на півдні, і на сході. І в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга усіх, хто чітко і вчасно виконує загальний оборонний задум. Украина майжелерінің ұжымы нәтижесінде ешғалжелерінің арби мемориеті Купрянсктан қачты. Харьков филиетінің ешғалжелері елбасшысы Русия сыңыры янында олған Вовчанск шеріне қачқан. Русия тешвиқатшылары яңа рус арбилері Харьков филиетіні кешірілгенінің видеосыны көстері. Анда машиналарда арбилер, гаубицалар ве мойындес машиналары бар. Рашистлер бір қач йөнелеште ұжымге кечмеге интылды. Ама Украина майжелері әр тарафтауларыны тоқтатты. Баштапның малыматына көре душман ишғал етілген Изюм шерінен жөнібінден кечіп, Бахмут ве Авдеевкаға яқынлашмаға интылған. Жөнептеке жебеде де вазиет керген. Рашистлер Велика Александровка тарафында олған Безіменне қасабасы тарафында ұжым башлатқан. Ама Украина майжелері оларыны анда да тоқтатқан. Рашистлер қачмаға мечбур олды. У зв'язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд. Украина телекөсілік қызметінің кибертелекөсізлік бөлігі Украина жөнебінде информацион диверсиялар мобиль мерkezini ішке түшірежек агентлеріні тұтты. Телекөсілік қызметінің мәліметіне көре Таврия медиа меркезі Кремль пропагандасыны тарқатмақ керек еді. Таққатның мәліметіне көре ишғалжелер бұл ішке ишғалыны дестеклеген екі Киев сакинына желп еткен. Біріне ишғалжелерінен ишбірлік еткенінде шекленіп сеслендірілді, екіншісіне женг шарайтлерінде девлет хайнлігі япқанында. За задумом, головний офіс і технологічне обладнання медіа-центру мали знаходитися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону.
Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати і розганяти деструктивний контент на користь країни-агресора. Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформаційних диверсій. Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій. 11 yıllık sert rejimli koloniya, ulardan 4 yılda sert şaraitlerde, türmede tutulup hukuma. Rusiyanın Cenevre Harbiy Mahkemesi Qrim Tatari Yaşar Shixametovni Hizbut Tahrir teşkilatına alakası bar deb terrorizm ve Rusiyada hakimiyetni kuchnen zapt etme intiluvunda qabatlab cezaladı. Böyle muddet belgilenmesini prokuror Sergey Aydinov talap etken. Sanki dersin bu muddet Rusiya kanunlarına göre pek yumşak, mabusnan çağına yetmegen balası olganını kozoguna algan ekenler. 52 yaşında aşçının yürek, aşqazan, jiger, bel problemalar ve yüksek kan basımının çekişi, sağlığı zayıf olganından sebep o sözde mahkeme münakaşalarında iştirak etip olamadı. İşgalciler bunu öz isteginen vazgeçiv dep adlandırdılar. Shixametov uydurma qabaatnen razı degil, o terörist degilim. İşgalciler meni hapishanede esir olarak tutalar dedi. Kuchi olgаны vaqt evine qaytib, qorantasını bakmağa istegenini aytdı. Bir çok insan Rostov-na-Donu şehrinde yerleşken mahkemege kelip, mabusnen birdemlik olganını gösterdi. Предвзятое отношение России, ФСБ, крымско-татарскому народу к мусульманам Крыма. После аннексии Крыма мы видим, что с 2015 года идет череда политических дел, фабрикуемых, потому что доказательства прокурора несостоятельны, все натянуто, все строится только на скрытых свидетелях, на свидетельстве скрытых свидетелей. Этот беспредел творится относительно наших соотечественников. То, что сажает, просто не хочется использовать шаблонные слова, но этот беспредел, конечно, нас побуждает бросить наши все дела, прийти сюда и показать свою поддержку нашим ребятам. Вот. Показать этим, что мы не стоим в стороне, мы озабочены то, что происходит, и никогда не согласимся с тем, что происходит. Этот приговор в 11 лет сегодня, который огласил суд ему, то есть он может быть для него пожизненным. Мы не знаем этого, конечно, но возможно, да, и будет такое. Аллах знает. Поэтому мы приехали, не остались в стороне, поддержать его семью, да, и хотелось бы обратиться к джемату, что, чтобы джемат тоже не оставался в стороне, приезжали, поддерживали. И эта поддержка на наших единоверцах, да, она сказывается, они чувствуют тепло джемата и руку помощи. Да. Я считаю, что это несправедливо. И, конечно, без каких-либо доказательств я бывал и до этого на судах. Доказательства меня абсолютно не убедили. Я думаю, это никого не убедило. И 11 лет пожилому человеку это, можно сказать, пожизненный срок. İşgalciler mahkemede delil olarak tintuv devamında Shixametov'nun evine getirip taşlagan kitaplarını ve gizli şahatlarının tanıklığını kullandı. Sözde şahatlar mahkemede birçok kere şaşmalagan. İşgalciler Yaşar Shixametov'nu geçen sene fevralının 17'sinde Karasu Bazar, Bakçısaray, Ahmedjit, Akyar ve İçki rayonunda tintuv geçirilgeni vakit tuttu. O konu Lenur Seydametov, Timur Yalkabov, Azamat Eyyupov, Ernest Ibragimov ve Oleg Fedorov tutulgan edi. Hepsini Rusiyada yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatına alakası bar deb terrorizmde qabatlaylar. Aqkurçılacılar ular Qrim işgalinden razı olmaganları ve siyasi repressiyalarını taqbih etkenleri için taqib etilgenlerini tanıyı. İşgalciler Rus harbiylerini cezalamağa talap etken Ahmedjit Sakinni tuttu. Adetince raşistler 42 yaşında olgan erkek kişinin evine surup kırıp, onu yakalap FSB deresine alıp ketdi. Yakalangan Telegram chatında öz fikirlerinin paylaşıp, Ukrayna territoriyasında cenkleşken Rusiya harbiylerini tenqit ete başlagan. FSB xadimleri onu ekstremizmde qabatlap 5 yılga hapishanege taşlamağa işandırgan.
Киевде сокакларынан рус адларынан вазгечеп, Кырым көшесіне тешкил етелер. Украина пайтақтынан Дарница районында олған Сармовская сокағы Кырым татар марифчысы, язычы ве жемаат эрбабы Исмаил Гаспринскийнің адыны ташыйжак. Гаспринский сокағы Симферопольская сокағындан башланып, Ялтинская ве Севастопольская сокакларынан чатышып, Бориспольская сокағына қадар созула. Гаспринский сокағына параллель олара Камитхан Султан адыны ташыған сокақ кече. Евелі сокақ НКВД қадимы Заслоновның адыны ташы еді. Бұ авта Киев шурасы Русия Советлер бірлігінен бағлы олған шиырның тәхменен 40 сокақ адыны деңаштырды. Киев сакинлері яңа адларыны электрон рейберов нәтижесінде сечті. Мисал оларақ Московская сокағы Островский кенязларының адыны ташыйжақ. Волгоградская сокағы Харьков жеварында олып кечкен женктейлік олған Фааль Роман Ратушнының адыны ташый. Кырым Украина эркенна қайта хакерлер ишгал етілген Кырымда ишгалжылер незарет еткен телеканалының ішіне кірішіп, Украина ватандашлары үшін тепсиелеріні көстерген. Русия арби объектлерінден ұзақча бұлынмақ кереклігіні хатырлатып, олған рус арби объектлері аққанда Украина арбилеріне хабер бермеге рижа еттілер. Сон Украина президентінің видео мұражаты көстерілді. О ишгалжылеріні тезже қачмаға чағырып, Кырым татарлар ведегер инсанлар рашистлерден азат етілежегіні білдірді.